myaka myinshi ishize yabonye imbaraga z'umutima zo guhagarika akazi yakoze imyaka yose, akazi yanogeje akagaha byose, yewe na bimwe mu bice by'ingingo z'umubiri we. Ku wa gatatu w'iki cyumweru nibwo Varane w'imyaka 31 y'amavuko, champion w'isi wa 2018, yatangaje ko asezeye umupira w'amaguru nk'umukinnyi. Yatwaye hafi ya byose yahataniye, niba atari byose nari mvuze igikombe cy'isi cya 2018, ndongeraho UEFA Champions League enye, ibikombe bya shampiyona, coupe n'ibindi byinshi. Ibi bigira Raphael Varane umwe mu bakinnyi bafite urugendo rwa ruhago rutatse imidende kurusha abandi ku isi mu mateka ya siporo y'Ubufaransa. Ni umugabo wubashywe kandi ubikwiye, Raphael Varane. Nyuma y'ubutumwa bw'abarimo Sergio Ramos, Paul Pogba, Karim Benzema n'abandi benshi basangiye ikibuga, Cristiano nawe yanditse asoza ubutumwa bwe Ballon d'Or 5 yagize ati: "Shyuka muvandimwe wanjye, nizeye kongera guhura nawe vuba aha." Igor Lloris, kapiteni wa Raphael Varane mu kiragano cya 2018, n'amarangamutima menshi yateye icyotezo, avugira n'abandi bari kumwe baterura igikombe kirusha ibindi byose uburanga. Kapitene Lloris yagize ati: "N'iby'agatangaza kwesa imihigo ihambaye uku ukoresha umubiri nk'uwo." Kapitene Lloris w'imyaka 38 ubu abarizwa muri Major League Soccer i Los Angeles. Igor Lloris azi icyo bisaba ngo umukinnyi yese imihigo akoresheje umubiri nk'uwa Raphael Varane. Lloris aragira ati: "N'umwe muri ba myugariro b'ibihangange bamuriki kiragano iteka ryose, njye namubonaga nka myugariro uhambaye mu mikinire ijyanye n'igihe, yihuta, asukuye, atagira icyasha." Lloris arakomeza ati: "Mu minsi ye ya mbere muri Les Bleus, ekipe y'igihugu Faransa, ekipe de France, nahise mbona neza ko afite ikintu gikomeye arusha abamyugariro b'iyo myaka." Varane yagombaga kuzahindura imyumvire ku mikinire yo kugarira, ndetse abana bato bakazakunda gukina kuri uyu mwanya babikesha Raphael Varane yabigezeho yo kagira imana. Hejuru y'imikinire ariko, Varane akaba umugabo hanze y'ikibuga, umugabo w'indangagaciro n'amahame. Varane ni umugabo n'umukinnyi iteka ryose utirebaho, ahubwo ashyira imbere inyungu z'ikipe na bagenzi be. Byari kuzo gukinana na Raphael Varane. Igor Lloris yagarutse ku ruti n'igihagararo bya Varane, ubundi bitamuhaga amahirwe yo kuba umukinnyi wa ruhago ukomeye cyane, ariko nka myugariro twaramurebaga yihiringa agerageza kongera imbaraga z'umubiri no gukomeza imikaya. Byaramugoye cyane kubera imiterere ye n'igihagararo. Lloris aragira ati: "Il a sans cesse lutté contre son corps." Umubiri muto wa Raphael Varane utaramuhaga amahirwe bigendanye n'umwanya yakinaga, yarawurwanyije ubudacogora kandi arawutsinda. Raphael Varane yatsinze intege nke z'umubiri we. Usubiye mu mashusho ya Varane, witegereza neza amatako ye, amavi, amaguru, igituza, Varane nta mahirwe yari afite yo kuba myugariro umwe mu beza ku isi mu myaka 15 ishize. Tumubona bwa mbere, nta muntu n'umwe wamuhaga amahirwe yo kugeza ku myaka 30 agikina ku rwego ruhambaye. Amaguru ye wabonaga habura gato ngo avunike. Uko n'ukuri kwemezwa n'abakinanye na Varane aho yanyuze hose, mu ikipe y'igihugu no mu club. Varane anyuze ku nkuta nkoranyambaga yagize ati: "Inshuro igihumbi naraguye, ndeguka, nkomeza urugendo. Ubu rero ni igihe gikwiye ngo manike izi nkweto mbikore, kandi nzi ko umukino wanjye wa nyuma ahari natwaye igikombe i Wembley." Varane yavunitse nyuma y'iminota 20 gusa mu mukino wa mbere mu ikipe nshya ya Como mu gikombe cy'igihugu cy'Ubutaliyani, ahari nta rwibutso azagira muri Como itozwa na Cesc Fabregas i Soler. Iyi kipe yo kagira imana yiyemeje kugumana Varane mu buyobozi bwayo, ahari bazamwibuka nk'umuyobozi. Real Madrid mu itangazo yemeje ko Raphael Varane azaguma mu mateka ya Real Madrid nk'umunyabigwi uhambaye, ndetse mu mitima y'abakunzi ba Madridistas yahaye ibyishimo bisendereye, azagumamo iteka ryose. Muri Real Madrid, Varane yakinnye imikino 360, atwara ibikombe 18 byose. Manchester United yashimye Raphael Varane ubwitange, ubwiyoroshye n'ubuyobozi aremanwe. Raphael Varane, uwari kapiteni wa Varane muri Real Madrid, Sergio Ramos,
inshuti ye kandi n'umufatanyabikorwa mu mutima w'ubwugarizi. Yagize ati mbega urwibutso ruzahoraho, intambara nyinshi twarwanye twembi kandi twarazitsinze, ndaguhobeye njye wese Rafa. Philippe Diallo ni perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bufaransa. Yashimiye cyane Raphael Varane, amukeza bikomeye kubw'ubunyamwuga n'ubwitange ntazibagirana mu mateka ya ruhago y'Ubufaransa. Imikino 93 mu ikipe y'igihugu, rimwe na rimwe yambaye igitambaro cya kapitene. Varane yatanze byose hose yanyuze, kuva muri Racing Club de Lens, ikipe yamushyize ku ikarita, kugeza abengutswe na Real Madrid hanyuma na Manchester United. Amarangamutima kuri Varane ari mu mitima ya benshi. Didier Deschamps, umutoza we mu ikipe y'igihugu, ntazibagirwa imyaka yose n'ibyo bageranyeho. Ahari Varane ari mu mpamvu zituma Didier Deschamps amaze imyaka yose atoza Les Bleus atirukanwa. Raphael Varane yavukiye Lille mu Bufaransa. Yashakanye n'urukundo rwe rwo mu bugimbi Camille Titgat. Bafitanye umwana w'umuhungu Ruben n'umukobwa Anaïs. Umuvandimwe wa Varane witwa Jonathan Varane n'umukinnyi wa ruhago wabigize umwuga akinira Queen's Park Rangers mu Bwongereza. Mushiki we Annabelle Varane ni umukobwa w'uburanga buhambaye, Miss Nord Pas Décalé 2018, ndetse yahatanye muri Miss France 2019. Varane yaravunitse cyane muri kariyeri ye. Inshuro nyinshi yahondanye umutwe n'abataka bikavamo concussion, imvune y'igufwa ry'umutwe. Byaramuzonze cyane kugeza ubwo yakoze ubuvugizi asaba ko abakinnyi bato bareka kwigishwa gukinisha umutwe cyane kuko byangiriza ubwonko mu gihe kirekire. Varane yabitangaje mu kiganiro yagiranye na L'Equipe muri 2014. Ikiruhuko cyiza kuri Raphael Varane, warakoze guhitamo urubuga rw'imikino. Ikiganiro cya Radio Rwanda igihiga ibindi mu makuru y'imikino, ubusesenguzi n'ibyegeranyo. Nitwa Lorenzo Christian Musangamfura, iyi ni Radio Rwanda. Yego, arakoze cyane Lorenzo Christian Musangamfura ku cyegeranyo cyiza cyane cyagarutse ku bihe by'ingenzi byaranze Raphael Varane mu myugariro